Chief Executive Member CM Kakasi Hill Autonomous District Council KHADC uba Shambor lang renja ularai benino ya kakam CM napo ke council. Hapa pentip ya kade unong aiktin ke Executive Committee HKHDC uba Powell Soklet ula pentip bau Chief Executive Member Kakasi Hill Autonomous District Council KHADC uba Shambor lang renja ularai ben hiar syukino kum UCM nama nagaji pemsai bemklain bah. Ya ka City banino ya ka kam nakaliang UCM uba Shembo lang renja ula depan IT chau chairman ke district council uba strong pilar karjana. Haswa bensyem ya ka nekarai nakaliang UCM ula depan ya keren berka parti mat kumju ke MDC baro halor ka nekarai jogu berka daw bau UCM ukwa banino ya ka syuki CM kadai namar baudan hapdeng kamet kabam klan mentala kham slam lapan pau ba Powell Soklet syakilat patai kubor. Shushu ula penrap ngiladap lum ya ke jingelang bat kinong ilam ka VPP hakisngi baladap bat babun ke MDC kilapan pau ke jingbam hun ya ke nekarai nomor bau dei unong ilam ubastat ubas syampang Henry haba ulapan pau halor ka koi ka kya kila menjur lang no. Shushu uba Powell Soklet ula ong baya ka kam banjit yo CM thamai kan syong ha ka parti lano bat yano kinjit. Namar nadu balatau ya kaliang sensyar ha council hi kadai ka parti ke balashim ya karai yano kin pen kamti ya ka kam nongelam kumta menta ka kentiru kumju kinsyanya ha ka parti. Ngi kerpat yaki pajba bakim dai bandan ka jeng artatin halor ka karai namar UCM ukwa ban sumar shwa ya lade bat kermen ba inyo ya kamet bakoi bakia haki benai baladap ladap UI ya kurkom sensyar uba Shembor lang renja kum UCM kumta ki kwa bagi pajba kin kan mau uba Shembor lang renja ha ka jing duai. Laban rapru ha ka baidai bagi syuki CM gin sa pentep untuk ke parti kala syemrai yano kin pen kamti ya kan kam hapo district council.